السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يالله كلام معمولي چیزی نہیں، کل جہان نور کل جہان بخیر و برکت بروک اللہ کلام ہے. دنیا برکت دنیا زندگی تہا و رحشونی پر آخرت. وكان الشيطان للإنسان خذولا مشمديست. إياك رسوائي ودك إياك رسوائي مصدري إيش بيتك قال الرسول ميدان محشرة أمته خلق خداي مخلوقات تمام يعني هجوم وهمي جمع نزحتقين طبقات تها اللہ ہے پیغمبر پاد کے تو گوشی کے او منی رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ای منی قوما ای کلام آرا ای کتاب آرا ترک داتا مانی نیا ارتا گرانی گپی پا نتیجہ پاترا پا وارننگ پا خبردار کنک گرانی خبری تباہ کنو کے یک گپ پہ کہ اللہ رسول شکایت پہ اذا قوم امت مقصد رسول کے عہد پر کل انسانیت عہد رسول رسالت پر کل بنی نوع انسان آئے. رسول رب العالمین دربارہ عرض گزارن کہ اے اللہ منی قوما ای قرآن یلکو مانی نیاؤ حساب یلکو نوتی جیڑا یعنی تہا نوتی عمل تہا نوتی عقیدہ تہا نوتی جد و جہد تہا نوتی زندگی مقصد قرار دے تہا ہچ تہا قرآن را بحری و جاہی نیستت امت مقصود ہے. نو اذا امتا اگر تو پچارے سے بحری تہا مشمع دیست کنے یا کہ وہ کافرانی قوم و ملک و قبیلہ و طبقہ آیانی ہوا ہمشی مکمل الف تا یا چا اللہ کلام ہر چیز دور و بے بحر و دومی ہما مسلمانانی نوبت و باری کہ وتی مننا وتا مسلمان گوشی بلے جیڑا جگڑا و جنگ و جدال وقتی که کایا قرآن گورا نارو تو فیصله جستانا کن که من ادا گیشی تگون من ادا من گیشی تگون چون وطر بگیشی نا من ادا پالوب بو تگون منی پاد یک لوپی تها کبتا منی پاد یک تلکی تها کبتا یک گچلی تها من کبتا گون چا ادا من چون در آیا ہستی اسی مسلمان ہوں بلے ادا نہ رو اول رو جو وکیلی کی اول پدر رو کورٹو کچہریو عدالتاں کپی ہما عدالتاں کہ ادھا بغیر ظلمہ دیکھی ہچی نام عدالتیں کار ظلم ہے. ہزاران جج جو قاضیانی تا یک خدا پرستی بی و بوتا و ہست اگر درو سودا گرا نشتا مکس کے جانن تو چا ملت و قوم و ملکا زم زنده پگار و تنخواه گرن تو ورن تو روان
तहारी उती जाहिर इंचे कि जुल्म तहारी है इशानी हम शिकायत भी क्या मतलब